Kani kedai All India Radio Shillong ko kubor ban pulih dau Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentaka step. Ka Presiden kari kalaong ba ka jing le hok ha ka imlang salang ka de ban long ka jing tmu bakongsan jong ka jing pendan kam yaki kor ki bor ka jok bamenta. U Menteri Rang Bado Kari ulong yaki Chief Secretary jong ki jela ban penkut no yaki an bat ki kendon bam yahap sho. Kakenhuan nak Election Commission kan wan jengo ya ke Tripura, Meghalaya, bat Nagaland, ban kami igijing penkreak na gabentak election syaki yang dorbar tauan kini gijela. Bat ya ke cruise ban yat ya ke lentiwa bajrong tama ke pertai na Varanasi syad Dibrugarh on play dau Menteri Rang Bado Kari. Kekubor kebabnya. Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kalaong ba ke India kan long ka beriu spa ah gajing tip tang lada yaki kam ki jam la penyat pura dagi kor ki bor ka juk ka bamenta. Ka Presiden kalaong ya kani ha gajing elang man ai kusnam Digital India Awards arhajar arpuar New Delhi henin kesngi. Kalaong syo ba ki jing kala ha kalawai kinlong kibastet bat yat bet lengba ki kor ki bor ka juk ka bamenta bat kalaong bahalor kani ka jing temu bakongsan ka diban long ka jing le hok ha ka imlang salang kalaban ru ba ki kam ki jam bala pentre kam lengba ki kor ki bor ka juk bamenta bat ki internet ki lapen la ya ka sorkar ban kener wat ki jaka ba kendong tam hakari tangda ka basuk nyot yau budam kalaong ba ka jing kala ka India ha ka liang ki kam bayat ka internet kilong ki belalap temai bat bakentup lang ya baro. Kalau ong bagadon ni kejing ngos kem bak India ka ai kanuk sa babhas ka perthai namar bak kentup lang ya ki badok haki program jongka. U Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ulong ya ki Chief Secretary jong ki jela ban penkut no ya ki an bat ki kendon bam ya hap sho. Ulong bak India menta kalawan ra ki babun ki jingkela. Ulong ya kani haba peniyat ya ka National Conference kabaar jong ki Chief Secretary New Delhi henin kesngi. Kani ka conference balai sngi kelakut no henin kesngi. Ha kani ka conference le keren ya ka jingkiu state akayok kokot da ka betri lang bat ki jela. U Menteri Rang Bado ula pleru ya ka Aspirational Blocks Program. Ka kenhuan na ka Election Commission banyalam do Chief Election Commissioner Rajiv Kumar kan wan jengo sausngi syakilai teli gejela ka than stelam mingi banselong election bat kan wan nado ka khatwai terik mentau kala lengkot. U Chief Electoral Officer ka Tripura UGK Dingkarau uletho about Chief Election Commissioner rengkat bat arngut ki Election Commissioner bat kiwe ki he kan wan poi ha Tripura ha ka khatwai terik mentau kala lengkot. Haga jingwan baar sngi sya Tripura on pelong jingelang ban kemi igijing penkrea na kebentak election checking dorbar tauan ke jela. Kini kenduru ya berok ki sengsan pertai ke jela. Na agar tala kene ke kenhuan kanwan sa sya Shillong haga khat arterik ukala lengkot bat sa sya Nagaland haga khat sauterik ukala lengkot ban kemi igijing penkrea na kebentak election. Onda kilalit pai sa Delhi kakenhuan jong Election Commission kan sapen benai katarik banlong election hakini gilai teli gejela jong katan stelam mingi. U Menteri Rangba kejela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma henin kesngi ula play yo mau nong rem na kebenta ke projek Sam halum mau nei thlong bat blok 13 mau yong ha kabalai den rengkat usembut Menteri Rangba kejela uba Preston Tensong u Menteri Ketenat PHE uba Renekton Lengdok Tongkhar u Commissioner bat Secretary ke PHE Usiat Muhammad Andalib Razi bat u MDC Kamaulai Constituency uba Tei Borlang Patau ha ka jingelang kabalalong hamaulai. Haba kerana kejingelang u Konrad Kongkal Sangma ulong baka Jal Jivan Mission kadai ke program bekongsan na kebenta ke Sorkar Pedeng bat ke Sorkar Meghalaya. Ulong baha ke basdang kadai ke program kadan hatrai baha namar baam syamlala ban penpoi syakit liwiyeng hendrai menta ke Meghalaya kadai ke weni gejela kabalik abhatam. U Menteri Rangba ula penpau ke jing sngungu ikinong tray ketenat PHE kibla trishitom. Ula pentip ru bagi jela kalayo eka mang tengka sana kebenta Arsnem namar kajing le abha jongka. Ula ong chosho baka Meghalaya kandai ka weni ki kendiak tadi jela ban poi syakathong ban pendep eka nega projek kat naga Snem Arajat Rapusau kumbalabo daga Sorkar Pedeng. Kani ko kubor ka Wanchapi nag All India Radio Shillong.
Ka cruise bayat ya kelentiwa bajrong tam ha keperthai na Varanasi ha Uttar Pradesh sha Dibrugarh ha Jela Assam lengba ka Bangladesh. Labo ban ple ha ka shpau tarik mentau kula lengkot da Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi. Kani ka cruise kan sedang na kawa Ganga ha Varanasi batkan kot akawa Brahmaputra ha Dibrugarh. Kani ka cruise belai kerteng Ganga Vilas Cruise kan ya kelentiwa bajrong tam haki san posngi batkan ya lengba arpo nyo teligiwa batkan ulet jengo ya san po teli gijaka jengo kai perthai gibakan thop igijaka sa anam balapau ha ka perthai. Ka tamasa sngi lumlang bajulong shisen shisnem kalalong hnen ka sngi ha ka distrik di Mahasau ha ka Jela Assam ha ka shnong choto mualkoi. Kani ka tamasa kadai kabalik kemen ya kalariti beriu spa jogijat benreu kasih penar ke bajusa ha ka distrik di Mahasau. La penlong yaka da ka harang gajau unit lumlang komiti balawan manesim benta da gijat benreu kasih penar na kani ka distrik ba nakiwe-kiwe distrik jong kani ka Jela. Uba Sebastian Pakenten, ubalang chairman ka Kasih Jantia Development Council ka Thembarak. Ulaban halor ka Jingkongsan, jong ka Jing Penne ka Tenrai, jong ki Kasih Penar. Ulapan pau ka Jing Sngungu ka Sarkar Assam, kabala ito ya ki Kasih Penar hagani ka Than. Halor ka ni ka Jing Rakhe, la ay syuti hagani ka distrik henin ka Sngi. Kading ka belakang bah kalaplu ha kandai mer ha kayo bari dua ha ka distrik Ribhoi henin ka step. Kani kading kala sedang kumbah ka porlai stengmen step bat kalabam ya kat nyo teligidukan. Kinong syong shnong kila khot jingyarap bat ki pulit bayat pahara kila pentip mardor syakatanat penlip ding. Bat lala ban penlip no kading da ki pulit penlip ding na Meghalaya bat Assam kumbah ka por henru baje henin ka step. Shimlay okubor bandan bamensau hagani kejingja. La antat ba kejing jular na kani kejing ploding ba kalakot ya palat laipau lak tengka. Ki pulit ka Khanapura outpost kidang tokit halor kadaw jong kani kejing ploding. Ya ka University of Science and Technology Meghalaya USTM lapan benar kum ka Center of Excellence da Resource Center for United Nations Northeast Region. Vice Chancellor kene ke skol ba Professor GD Sharma ulong bada kene ke jing itu kene ke skol ba kan long kejaka ban pendep ikam ke United Nations. Nadu menta kene ke skol ba kan la ban penlong ya ki UN bat UNESCO seminar bat conference bat kan la ru ban isim benta haki conference syabar bala penlong da ke United Nations ne ke UNESCO. Kajing dan kibakot na kajing pang COVID-19 he India mentakalong kendai pupra poin pra na kasispa. Katanat kakot kakya ka Sarkar Pedeng kaleto baladep ai palat san pun hajar kendai spa kendai punya teligi dos jong ketika COVID-19 tang hnen kesngi. Baru alang ladap ai kumba arspa arpau klur kat lailak teligi dos jong ketika COVID-19 ha India kat hadu menta. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulong bag Sarkar NDA ka IT lut ban penurlong ya kijing angnut jeng kibreu ka Jela Nagaland. Narendra Modi ulai kublai kibreu ka Jela Nagaland nagabenta ki kam penroi ki bekentop ya kilat penyaso ka Pulih Putih ki kam jengok kai perthai bat ka boarding. La ban pengkemahong ni ba Menteri Korbari ke Sarkar Pedeng Amit Shah uladep play ya san teli ki kampen roy basyong dor san puar klur tengka ha ke Jela Nagaland. Bat kat to ko kubor kalakot dekan ke step kabalawan chapi nak All India Radio Shillong. Ngipen ken mau pi genong sngap bah ke por prabjeng in so baga Delhi station na ka benta ka kubor ha ka tin Hindi ka ban buat da ka kubor ha ka tin pareng ha ka por prakat san minute. Ngipen maru ipi ginong sngap baha kapor prashteng na kanig station penyo ya ka Northeast News. Kapor menta kala dap praduna san minute.